पाउमियंग ताबिरिबसिंग तराम नोक्सरी गसिगी मरोबा पाउदा गुवाहाटी दगी इम्फाल तमना थोरकपा टूरिस्ट बस की ड्राइवर अमा सखंगदबसिंगना नागालैंड की फेसामादगी फाखरे नुमिन हुमनि चुमना सथगदबा तरा निपालक सुबा स्टेट यूथ फेस्टिवल ngastigi खुमलंपाक्ता हौखरे अमदी मणिपुरना USA माइथिबा पीतुना तरे सुबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल की विनर ओइबंगमखरे हौजे पाउ सनोन पिजरी गुवाहाटी दगी इम्फाल तमना थोरकपा टूरिस्ट बस की ड्राइवर अमा सखंगदबसिंगना नागालैंड की फेसामादगी फाखरे हिरमसगी मतंग ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउगी मिफम अमसु पांगथोखरे ऑल मणिपुर इंटरस्टेट बस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एल अंगौना हाइकिबदा गुवाहाटी दगी इम्फाल तमना थोरकपा टूरिस्ट बस रॉयल राजधानी की बस नंबर MN011737 असी ngarang ayuk pung mga makhairom taba matamda नागालैंड की फेसामादगी सखंगदबसिंगना फाकिबनी फाखरब ड्राइवर अदुदी थौदाम रामे सही कुंथ्रागा माथोई अपोकपा थौदाम निंगथेम कवि लुवांग सांगबम मताई मया लेगाइदिगिनी नागा नेशनल काउंसिल ना एसोसिएशन लुपाला कुन की डिमांड तोरपगा मरी लेनेना फाव ओइरम याई हाइने एलंगौना हाइकी ड्राइवर रामे की मराल करिसु लेते इमुंग मनुंगी अवाबा येंगलगा थादोक पिरउ हाइकी खांगदा नुमिदुगी पछा छिगता मसे पीएम रामे गाड़ी ड्राइवर सिगी टेक तकाइदना मिनु मिनु जिनि नुसी येंगा थादोक पिरउ हाइना फय एसोसिएशन की माइकैदगी सिमा Department of Youth Affairs and Sports no sinurang asidagi hauna numit humni chupna satagada taraga nipalak suba state youth festival asidagi Khumalampakta leiba kangsang hokre hodobaki thoromda Imphal East ki adyaksha oibada natana DRDA ge chairman su oriba ke tombi youth affairs and sports ke joint director KS Pramoda yauna maru oiba miyo kya saruyaki Festival asida Jiribam Southern Hills yauna Manipur ge tongan ba district sindagi lakpanaha kayana folk dance folk song, classical dance, classical instrument, one act play na singba singda ato ehen tanaki. State level dagi kangalaba participants singatuna national ki thakta amuk saruk yagani thoromaduga mari lenena. Youth Affairs and Sports ki joint director Pramodana haikibada festival asi pangthokpagi pandamdi santi amadi saukhatpa puraknanaba loinana naha singda leiriba masari haithoi singthoiba sing adu uthok channabi kutong saba pibani. Youth Affairs and Sports Department na paket pa tungan ba program singi manungda masina khwaiti maru ba program ni haiki sibges okiba ke tombina samajo sembada naha singi saurba thodang leibana asugumba festival si yam namaru oi saruk yari basingna national ga thakta saruk yabangam na ba hona ba loinana lamdom masigi mai purak na hona biu festival sina kalok masal gi marakta cultural exchange puratuna pun bagi sakam sagat pada soba mating oigani haiki hojik jikta akoina amang da su ko gi Namasoba Lambda Puku and Lawa art and culture, gaming and sports. Punamoxin technology, education have welcomed the show, and the human resources women for the Masnava, Chinava, Yami, education, Yamam Sotoxilapa, Sina, and still using similar roles, automatic Yami Yamki, and Sangava. Asang ba bisa lalu ke game matam da ko yusin sigi ama tangai fadaro lo ba dai te ama ga niyo na I matam bo sigi yusin sigi ta sing ori security force ngi marakta phattaba thabak ta chenaba sing sakana chapsaba ain gi obadandi pi ga dabani haina janata dal United Manipur gi president Tomina ngasi party sigi office ta pangthok pa pawmi singa unaba ma da phongdokre Paugi Pamatuda party yati lusing bakaya su saruk yaki mahana makata na haikibada palelamati airport yauna tongan pamda drug hakrabagi matungda nahansu Thobal police na yamla drug miwi manga dagi fagat ke matuda zamandara machendra basi sakana hakchinda lawgadabani guli lalon badana tana por huran ba amadi bomb langsin bada security force ki miwi chenaba yawri basi dandi pigdabani haiki Colonel lamsu chenadra phadana jamin namu thadoga amusu phajindra Madu Tadong no conspiracy Tori Haiba, Sigum Bagi Karbara Sida, Sienariba, Huzuki, Emargi Zamandara Se, Masi, Mahaki Matakta, red handed Taurabanina, Matik Saba capital punishment Zanta del United and Demand Dojare, Akoigi, drugs Lalonba, Gari Lapa the Yawa, me Harpa the Sienaba, Kimne Perda Simnaba, Sigumba, Akoigi. Force manung the Yauriba, Akoigi Samang Sing Sikanduga, Chap Saba action Lokotrabdi, Zanta United, Masha Parliament Putokna, Chap Saba
masigi kanosi thengnagani mana makatan hakibada border fencing issue si party na tarai na logde bazaar singa pama matung inna thabak tawgani fencing khabagi thabak ase lebhalaba matungda chap chaba chumarana du khangdok minasi haiki kanagumba dolama lising dana kanagumba dolama na hairaga dol punamangna heta punamangna yabana te punamangna khanaraga punamangna nainaraga hujik aikhoi Indo Myanmar border ki fencing sigi matangda aikoi Delhi chatna tongan ba masigi mari lena ba prime minister home minister defense minister da draft aikoi ki pin na ba koi loire tangam da chat na ba koi sem chadra lere masida janata dal thi united ki magi degi thamjaning madi leibak hana kankhisi achumbaran kona thisi aran bado madugi pot aduna mai kanma lorega khanasi Bharat Sansar Nigam Limited BSNL the Thabak Torumba Thabaki Potharaba pensioner singda 2007 gi pay revise atu matam da sanhan biu haina ngasi BSNL headquarter gi mamang da wakat mifam chathakre All India BSNL Department of Telecommunication Pension Association Nov ISTV Manipuri National Pangto ki bawakat mifam atu da saru yakiba Nov ISTV gi circle secretary M Kulana Manipur gi ona thabak ki potharaba miu chanirom leire Bharat ki oina lak anirom lei atu matam da mari reneba singna mi yeng sangbiduna hana chanakraba pay revise adu pibiu haki Last kon bada 2013 ki June ki tarik tara degi regular kai pi gre adu koi pensioner kai pi da degi kasi koi phamjari bisi koi madu PBU haina koi na koi ki higher authority singna koi taksin jabani adu masi koi Manipur khakna te all over India nga chigi nimisima adum tawi chiga loina na lakadori ba koi December tarik 30 thidesuma koi March to parliament se amon tawjagani Manipur da kokun crab sakot hanan bagi panam da nominini chupna sathakataba seminar ngasdagi hotel dam phada hokre New Life Foundation nopok sek minus sinduna pangthok kiba seminar hodopagi thorom da DIG manglem jaw sericulture gi director Ais Jinjamang Simte Commerce and Industry gi Industrial Director Vitol Thang MPIC gi Chief Engineer TS Samasorona maruiba miu sing ona saruyaki resource person singa Manipur da kokun craft karam na sakot hangadage happy ki matang da wangang ki DIG Maliam zauna prithvi da phang da polam kaya Manipur da phangba amadi Manipur gi todo hendok pa craft ki potok sing asina ngasi dilam da masi prithvi gi miyam da khangan mangam le haki sericulture director Ginjamang Simtena kokun craft ki lambi da chatringai da hana kokun si paksana state asida phangan bhai bisi yam na maru oi thamoi seng na thabak torbadi sarkar gi make dagi sel gi mateng kaya phangani haki Mahum amuk jun thok pada chahum da jun badu 200 amuk jun thok pa manne hai ba at a subsidized rate to encourage the weaver simake to na e koi kan ye chau ko toi drai ba wa khan le su so we have to be sincere, we have to work hard. December thada pangthok doriba parliament mifam da neso gi mihut sing Delhi da chatuna prime minister amadi center gi lusing basing unaduna awano pokta thengnariba tongan ba problem singa si ko hona ba taksin gani haina neso gi general secretary S Pratap na MC office ta pangthok pa permission ga unaba ma da phongdokre mana makatan haki bada inner line permit system yauna tongan ba awano polam dam gi miu sing na thengnariba kutong sadaba sing ko hona ba taksin duna rakli mana makatan haki bada awano polam dam si mitop singi dumping ground ohen bayar Metop sing khandok tuna tu matam da masa masagi maram da halan gadabani international boundary fencing gi watok asi joint boundary commission sem no international dispute sing atu matam da roshin gadabani awano pok lamdam gi lam machet ama phawba pi ba yaroi haki National General Council gi mifam Arunachal Pradesh gi tawang da December thada pangthok ni torombadu January gi aroi ba chayul da oina pangthok lagani haina su haiki Pillar mayam ma chain level le ngai talan sida ai koi gi border fencing khagale se masi yaroi khule de lepa dabani demand sing asiga loina atopa neshona mamang di taduna na pa demand mayam ga punna ai koi handak Delhi da winter parliament session pangthok doriba December tang manga degina kun bawda pangthok doriba winter parliament session sigi manungda Neshogi Timama, Delhi Chatuna, Honorable Prime Minister Madi, Central Leaders in Unaduna, Neshogi demands in Asi, Atumadamda, Tangadami Habitabi Galunina, Equa Central Leaders in Unazagani. Manipur State Cooperative Bank ki matang da Minister Nami Yang Sangbiu Haina Bank Asagi Board of Management ki President Khamman Thatruk Pachero Lamana Khangalakli
indefinite seaswalk strike sanction lakadaba leibana chief minister na December ki tangmari phawgi mamangda warusna mapurna na hona biu haina appeal torukli Azim Premji University Bangalore amasung Manipur University NSSL sindura nomagi oiba national seminar among Manipur University gi got hold pangthokre NSS ki volunteer cham hinman saru yaki pathoram aduda Manipur University gi vice chancellor Ice N.K. Sharma, Registrar and Lokendro, School of Social Science ki Dean E. Vijay Kumar Maruiba Musing Wina Saruyaki. Ice N.K. Sharma na haki bada Youth for Social Change Habatim the Pangtopa Seminar Siam no Maruoi, Yasikin Hasing na Hayang Society Asia Chumbalambi the Purakadori Bani, Makubu Mapung Pana, Train Toba Dakar Oi Haki. Not only that, good governance, then healthcare system, and blood donation to take care for the person who are in need of blood at emergency. That Azim Premji University, the resource person from Azim Premji University, Bangalore, and Manipur University working together. Manipur University Department of Art Science na sinduna Department na hall da numit humni chukna satakadaba India Association of Sedimentologists ki conventions ama Manipur University Art Science ki hall pangtokre atopagi thoramda MP Dr. T Maina Indian Association of Sedimentologists ki President Zian Nayak amasung Delhi University Hana Vice Chancellor Oramba SK Tandan Yauna Kanghairaba Professor Kara Saruyaki Organizing Committee Chairman Sabam Ibotomina Northeast Region si ayamba sedimentary rock na oiba maphamni masida leriba lengi paliba jiba amasung mana masing yauna masida sedang duna hinglibani Indo Myanmar region hariga zokhangriba mafam masida karamba bioresource leiri amasung matau karam namasi expose tawgani haibasu numit humni asida khanagadoribani haki nasidagi chahi million khargi mamang de se about 25-30 million mamang de kamaina form tawgi haibani singba atagi loina na mineral resources particularly oil resources ko kayam leigidi adi leibi ai sigi matangda koigi deliberation discussion mayam man humnicha na sathagadawa so purpose is to explore this region from sedimentological point of view now. Arunachal Pradesh Congress Sebadol Sinduna Northeast Zonal Congress Sebadol Training Camp Yaunabagi Damakta Miyoi Humpuna Sabat Timamangasi Congress Bawandagi MPCC President Gakangam Nalam Thakre Tam Thabagi Mangwin na Gakangam na Hakibada December ki tang amadagi na Taret Phawa Arunachal Pradesh ki a sector model village Naharal Gumda Sathagadoriba training program asida Manipur gi saruk yariba singna discipline lena saruk yabiu Manipur da thoralaba matungda training program atu da phanglaki bakana pasinga do to pamiu singda khanganduna seba dolbu mapangal kankat anbiu haiki locally northeast national level of our acquisition money level sakhala ne school of CEO the organization daga volunteers mayanga then jana party shiba amadi leba program da jana chang modena sakase ko pangam bani ai Ngarang ayuk pung tara makhairom tabada Irilbung Police Station gi mayok naba Turial Wangmada liba Kalika Primary School gi Ozano P amagi lupa lak ama makhairom gi sana gi lik ama thatkibaga mari lenena Irilbung gi akoibada mayai ka bachinjak thingbagi khongjang hauragani haina Kalika Library Youth Club ki Secretary Hemant Tanangasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawishing unubada phongdokre nungtil pobopta lambi satpa nupi amadagi lik that paibasi mayai ka bachinjak ki shakti nani pibamasida miyam ga kusam naduna mayai ka bachinjak thingbagi khongjang jangsinna ba warep lobani haki khoi Manipur sarkar school ning ge loina sidharak pamatam dida sugumba crime je amu oja ning ji da amu sugum tawi be je hina amu kena khoi chhatra chhatri da yamna ki tu jongba sai oja ning da ki tu jong phau ga khoi tung ni mi no da ba chhatra chhatri da yam chhok da le bi si atung da khata sum ba thodok sina si thopi da na ba thon da na ba mai le na ba thoti punamak da ki mai kai de ki khoi apini thokjani
Impal West District Police ke SP na thorpat cherolda yumpham oiraga ngarang November 19 ki Impal da phongma pause sing da yaukiba district asigi police commando sing na phari hariba mong sangai maning lekai dagi saurakpam ibotombi sahi kontraga taruk apok palai kidraba S kheda hariba miosi lising ani nipan November thadagi atop lup amada yaukiba dagi pripak amasung masigi lanmi salup red army ka karigumba makhal gi hiram amata da mari lena draba mioi ni haina lubasigi publicity officer sanju oinam gi cherol man hari Impal West SP ki cherol amada mahakbu Hojikta ino pripak ni hari libasi angot papawi amadi yumpam yaudumani hari. Salibat hasi ki tangkun gateret ki ayuk pung mari makhairum taba matamda KYKL MYLG Captain MD Atabur Rahman LIS Faruk Jai Kontra apokpa MD Mohamzan Tobal Mojing Chingya Masagi Anaba Madi Lake Dre Haina KYKL Secretary Publicity and Research AI Public Cherol Manhari Mana Lakita KYKL Lamasung Sigilan Saluk Miamgi Yaul Lanmina Tamushona Waba Pongtok Pagalwena Naming Munungi Awaba the Susaru Yari Captain MD Atabur Rahman Manipur Rifles Ki Personnel Urambadi Lisingani Humdan Nongmai Ahum LMZ ani SLR ama puruk laga KYKL da yorki sangla pasai taragi matam asida lup asigining tam yawol gi hoda khokchat asida soba yawol gi inot hap kiba thoba mioi mahakna KYKL amasung MYL gi thabak thorom pangthok pada lup ki chana kanglon aron atup ngakna pukshal tingna thorom sinthama pung phana pangthok lami mahna lekidaba sigi lup ki asoba mahut chinba ngamnaru da mangjaba amani hari Agriculture Department Ziribam Subdivisional Office Kalinagorda Ningtham Marumarang amasung lau singbi kuchukulai singlau mission da yantokre thoromasada edisi Ziribam Y Iboyama Subdivisional Officer L Surchandra All Manipur Lomi Loop Ziribam Area Committee ki President ke Kumanjau General Secretary CS Biren Susaru Yaki Lamdamasada mapaldagi laklaga sel talaba mitop miyansa singna yum da sangduna gya semba fi carpet sanapot yon batanatana yotek thangte khomliba singdagi section nana batanza lakle haina friend store pachiro laban hari mapalgi miu sing asna mili taba tanza yengduna nupi angang da karan toba kudong saba yengduna nupi gi izat tem singna bahona basi ahan manate thasig tangkun gatrukta gya semba lakpanan manipuri anina sura sampurta leiba ma ningol amada rep tongna ba honaramba asina ahan manate Sesi Januari ki tang mapan, Februari ki tang kuntaret, Mars ki kuntaret, amasung Oktober kuntara matoida mapal tagi lak pasingna sat ki crime sing lagli pium sing asi yang laga makata na thok tana na balai kai ki club amati mera pai singna yum gi nupan halai tama matam haibadi ayuk pung tara dagi na nungthil pung mari phawbi manungda makhal amatagi porchai yon ba nan Manipuri amata changhan danana bagi warep lobiu hairi Department of Education S Department gi tongan famda posting pirabasu utilization gi mingda makoina apamba office amadi institution singda lariba sing khudatta kaktat pinanaba desamna Principal Secretary Education S taxin kre mairo lobasina pisan kiba memorandum amada asuguma thong asina elementary school singda sathina son bagalona singi desra singda posting taba singna hena thong asi sathai utilization gi order asi kaktrabadi mairo khunai singi yenglaga aingyo thabak lokolagani hari MSF ki nipan suba convention ngasi konjeng hazari lekai daliba lekai sida pangthokre mifam asida mahiroi lup asigi chief advisor Laisram Lukhoi presidential committee hanagi chairman TS Udoy Luang founder secretary Dr. L C Roman hanagi president Y Dhakesor longjam umakanta su sauyaki wangang ki basingna miyam de isu kayana akiba pirakli basida mahiru singna phamdun leithopagi mahutta achumba society ama purakna ba honaningi phongdong ki mifam asina 32 suba federal Executive Committee member Kungamathoi Khangat Kre President da LMS Law College gi KS Sharauzuddin Working President da Ahibam Boinau General Secretary Oina Nandababu Khankre Nupi da sathaba miot minegi mayok ta malem gi oina numitara ga tarung ni sathakadaba campaign ama Santal District ki oina district headquarter da mini secretariat Indo Stadium da pangthokre All Tribal Women Organization na tongan ba Santal gi organization singa kusan batuna pangthokiba Before Maduda MLA Nunglu Bigta DC TS Sutaranjan SP A Priyakumar Amasung Judicial Master W Tomen Maiti Susaruyaki Tormasdan Nupi Miam na Amatoina Yanaba Salter of Demand Nipan Su Pastoki MLA Nunglu Bigta na Nupi da Sataba Miot Mini Nomo Hangalak Pada Nunang Pongduk Laduna Masit Tinganaba Ekoi Kudingmak Hona bagi tangai pada belai haiki. Aduna nupi mayam manpur ke no namuna kami tahu mereka. Asyik mungkin dress set dari gomba masih band itu ngambil lagi. Hoi lek long pen ada itu sih siapa ya? Border ini siapa itu the very young people apa Nike itu gomba tahu
नुथिंदा अखोने एक्सपोज तबदो मैक्सिमम खतन होमलैंड मयाम मसिन कैन टॉपिक नबा मसिन नोने ऑर्गेनाइज तबदि मियाम जो पामा एवरी कनो स्टूडेंट पाम होइनी है ना मसिन माई सेम हौकिबा नवेम्बर के तांग कुन हुमदोइदा असम की बोकाजान ऑयल पमनाक तक सकनबसना फाखिबा थंगाल बाजार दलिबा राजेश गुप्ता की ट्रक नंबर NL N01 Z8931 की गाड़ी ड्राइवर कोइजम मंगिजाउ सिंह अमसुंग RK भारत सना नराल कोंजल ममालिकाई की ड्राइवर अनि असि KCPMC लमयाम खुमन की संगाई टिमना तांग कुनगा तरुक की नुथिलदा कोहिमा की वखा की लौसंग अमदा थेंगनरकपदगी गैंग खुटपुर सिंदगी असो अपन याउदना मकोय अनि कलहौबंगम की हैना KCPMC की पब्लिसिटी सेक्रेटरी चिंगलेन सना मंगांगना थादोप चरोल मन खंगलली हारिबा ड्राइवर अनि सि मखोगी मुंग मनुगा टेक तकाइदना सिंदरगनि हाकी असुगुमा पांगदबगी थौदो असि मखाताना सथरकलबदी लुपना पाकुम सोदना पीगनी हैना सुखंगलली मनपुर संगाई फेस्टिवल ngasi पानी सुबनुमिता थाइलैंड अमसुंग असम की कल्चरल सोर्सिंग उठ्रे थोरमसदा MOBC की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अमीन शाह MLA टी मंगी बाबू एल नंदकुमार अमदी थाइलैंड की म्यूट सिंह सरुयाकी कल्चर की पोट मयाम से मसी अखोय मसी अखोय उंदे फंगे से तुम्हें माय माजी समना अबदा मणिपुर की वैली की लेरिबे एरिया सिददी अखोय पुने मना यामने उरे अदु तमिलनाडु की एरिया दा खंगे उखुल की एरिया खंगे सनापति एरिया दा खंगे सोसापुर एरिया दा खंगे सांदेल दा खंगे सदा लोक लोक खोन मपान दो उठोर पुंगंदबा उबंगंदबा अदुगंबा मणिपुर की फजब कल्चर मयाम से मसी की पोट छिन अदुगंबा ट्रेडिशन की लेरिबा मगो की डांस फॉर्म मयाम से कोई फेस्टिवल से कोई पुने उहंदंगले अमरोमदा थास की तांग कुंथ्रादा लोइगदोरिबो फेस्टिवल असदा मियामना येंगबा लाकपा नोम नोमगी हेंगलगली नुंगथिल की मतमदा मी सिनबगी सांग नेमलबसु नुमिदांगी मतमददी माइकै कयादगी मियामना फेस्टिवल येंगबा लाकनबदा चिंगना चाइनबा ngamkidre पुलिसना मियाम या सोयंगाम थोक्तननबा अकन मथबक लोखतली नुपी सिंह खनबा बजेट हामनबा मसुंग अहेन शक्ति पीनबगी हक तानबगी खोंजंग हौनबा मियाम खोम हौरगन हैना वुमेन्स पॉलिसी फाउंडेशन मणिपुर के चेयरपर्सन ओइनाम इंदिरा नंगसी मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोप पॉमिशन उनबा फोंदोखरे मणिपुर लाइरिबा पुनबा भोटर की मनुंग नुपी भोटर लाख मरी हेनलै नुपी की भोटर मसिंग सादा यांकै हेना लैरबसु नुपी सिंह दमकता बजेट हापी बिगी महता पुलिस मपांगल ककन हननबा अहेन बसन पम थादरे सेल थादरबसु पुलिस की फिबम फगलक्तबदगी मैरा पाइबिसिंग लेबा ngakli मथंग चाहिदा पांगथोकदरुबा पार्लियामेंट की मिखलदा मिरेप सोयदना ओइननबा फिरेप लौरे हाकी थबक थोरम कया पाइखलकपदा मणिपुरदा स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड की बजेट जाउदबसिना नुपीसिंग की पॉलिसी तौ मतमदा एखोजी बजेट से 00 दे लेरब हाइदा डेवलपमेंट पॉलिसी से पूरा निंदले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मणिपुर प्रदेश के स्टेट एग्जीक्यूटिव ओरंबा नोंथोंबम खोलचंद्रन लेखितबदा बीजेपी किसान मोर्चा मणिपुर प्रदेश ना वाब फोंदोरगली कांगोजम सत्रजित कोबा चाइहुं फुमंगारोम सुरबा तौबुंखोक अवां लकाइदगी मियोय अमा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की हनमुंग दलैबा ब्रेक फार्म दगी थोखिबदगी मफम खंगदना मांगख्रे हारी महाक फुट मंगा इंची मंगारोम वांगी ममाई कोइदाने मसा पाई महाक वाउथानब मचुगी खुंग्राव मसेखी क्रीम मचुगी जैकेट मलिकी कनागुम सिंगना महाको थेंगनबिरबदी मनाक नकपा पुलिस स्टेशन नत्रगा मोबाइल नंबर 9856073135 नत्रगना 9856970842 दा पाउ पिबियु हारी माइबम ओंबी थोइबी एलेज मीना कौबी चै कुंथ्रा मंगारोम सुरबि नुपी अमा चतखिबा तांग कुनगनि थोइगी अयुक्ता युमदगी थोखिबति हंजलक्त्रे माना थोखिबा मतमदा अंगांग मचुगी फनेक अमा सेटकी गावलिने मचुगी फुरित अमलिकी ममाई कोइदानी माना थोखिबा मतमदा सही अनिरोम सुरबि मचानुपी मसुलवेनकी कनागुम सिंह महापु थेंगनेबिरबदी मनाक नकपा पुलिस स्टेशन नत्रगना माकी मपुरोइबा माइबम कुलचंद्र पुखाव खबम मयाई लेकाई अमदी मोबाइल नंबर 9612544889 द पाउ पिबियु हारी नंबोल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तमियाम नमगी बिल थिबलाकपदा TRP बंगमदबदगी बिल थिनद्रे हाइना डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन यूनाइटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन न चिरोल अमन हारी डिपार्टमेंट पीरिबा मई सांग असिगा लौरिबा टैक्स की सांग असिगा यामना खेनै हाइना सु फोंदोरगली अजु मखाताना सानबगी पाउ लोबिसि सानबगी पाउ पिजरी
India team B Manipurna USA bu maithiba piduna tare suba Manipur Polo International ki title lo bangam kre Sangai Festival ke mari lenana Manipur Horse Riding and Polo Association sinduna papal kangje bungda punna team mangana saru yaduna satharak patol maina sigi final match ta India team B Manipurna USA bu goal manga ahumda maithiba piduna winner bangam ki match atu ke hama chakrata USA ke team captain oriba Mason Warna goal am chanduna mangjul thana chatki minute home lerga Manipur ke PO na goal amamuk chanduna manahan mangam ki ani suba sakrata PO jina amamuk chanchanduna ani amada mangjul thaki USA ki Johnny Levis na fazab strike tokduna ani suba chakrata su Manipur masung USA ani manan sakhi om suba chakrata di Padip Kumar goal am chanduna Manipur mangjul thabangam ki adu chakra sida USA gi attack ya torbasu Manipur gi riders singi chana sagol amadi yumbu oibna madu gi khudong saba phangduna USA goal handopangam kide mari suba aruba chakrata USA gi Peter Black na goal ama chanchanduna goal om da manaduna lekhi pibu maduda babuk shinlang tak naki lona tim animak takan ma pressure kya le naki babuk sing support jumbu oriba Manipur gi tim da lekhi bana Manipur gi players sing ka da yadi haiduna hajiba tactics kaya puthok tuna POZ amadi SB mona goal amam chanchanduna Manipur na mai pak ngam kibani Tournament sigi lotion में तोरमदा मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर असनी कुमार स्पीकर लोकेश्वर हानगी मिनिस्टर डॉक्टर एम नरसु सरुयाकी तोरमदा स्पीकर लोकेश्वर ना मणिपुर पोलो इंटरनेशनल असना मणिपुर हेना ममिंग चहन मंगमले पिपम सोशल मणिपुर के पोनी इंटरनेशनल Tournament asna makubu yokot pada so mating obangam lagni hana wapam thamki Governor Dr. Asni Kumar na tournament asima pung phana pangthopangam liba se poni singi mating nani Manipur gi poni leiram drabadi polo leiram dabasu yai Manipur Sangai Festival ase mioi ba amadi prakriti ga yamna nangna ba pangthokpa festival ni Manipur government na hangang gi margin da poni gi sanctuary ama hangdoktuna poni bu yokot am honari ba si nungai ba poi poni simu lamdam sigi miyam na nung sibiu haba wapam thamki and coming all the way from far and wide to participate in this ancient game. To the role played by the ponies of Manipur, each one of us need to thank the ponies also. But for their participation, this tournament would not have been a success. I think there would be no polo without the ponies of Manipur. In fact, the greatest attention of this annual festival of Manipur continues to be the International Polo Tournament. What has impressed me most about the Manipur Sangai Festival is the close connection between man and nature. Best ponida Girimohon gi Landavana Takre, second best ponida S. Bimol gi Sagol Stalin Aduga. El Romeo gi Sagol Karubana hom suba takre runners up or USA gi team da lupal sing kontra ga lorena trophy piki winner or Manipur gi team da lupal sing yang khai ga lorena trophy kushun naki the governor of Manipur Guwahati da sathariba mangarak suba North East Media Sports Festival gi ngasi pangthokiba badminton amadi table tennis masana da amzu gi team namai pak pangam kiba ga lorena sathariba sports festival sida team masina mangjil thabangam kre badminton tournament king is sana kiba men's individual gi final da amzu gi and Bikram Jitna team masima ki aibu wibu set ani sino da maitiba piduna manabagi and Bikram Jitna winner obangam kre aduga Sangai Express ki ibobina runners up ta haure badminton gi team event da and Bikram Jit and Philip amasung aibu gi team na Assam gi Janmabhumi team bu set ani sino da maitiba piduna team event gi su champion obangam kre Table tennis masana da women's ki mamangi winner wediba ponopam gi S Soniana semi final match da Telegraph ki akansa Charlie Habu point tarahum doi taramatoi da maitiba piduna final changki final da NETV gi Sri Mitirekhabu state cheta anishno da maitiba piduna Soniana champion obangam ki handak asi tharaga Soniana championship asida thangna homlak champion obangam le Table tennis ki men's event ki individual final da Aibobina Guwahati Z plus ki Vikaspu point kunmatoi taraga manga da maitiba piduna winner obangam kre adubu Sangai Express ki Michael Lamadi ISTV ki Richard Johnson semi final round le hore masana asigi team event da amzugi Aibobi Michael amadi Richard Johnson ki team na DDK Guwahati bo stretch cheta anishno da maitiba piduna champion obangam le football ki match da hayeng amzu shanagani Urusha ki katak ta sathariba junior girls national football championship ki quarter final likta Manipur na Kerala
Panjal Home Suno Maiti Pikre, Manipur goal Ohomadu, Margaret Ratanbala Amadi, Dang Migresna, goal Amum Chanki, Aruba quarter final match the Manipurga Nagaland Gatasi Kuntrada Sanargani. Gobzang Biles da Ngasi football tournament Ama Pangtokre. Maduda Olympic medalist MC Medicom Amadi Brigadier Razib Sushawyaki football tournament adu hodopagi Marilenena Mapan Suba Assam Rifle team ga Gobzang Biles team ga football exhibition match amasu sanaki ISTV saruk ama wariba Sen cable Sagolban Salam Lakagi main optical cable line nas ayupung mapanom tabada tatkibadagi network asina kon ba pham singda thorom yengma phangan kidre kudong sadaba sigidamukta subscribers singna waru bidan na khangalakli Golmoho Yoga and Naturopathy Research Academy Warok Maitilangol Amadi ZSUKA Kopumna Tolingpung Namkaulong part to that Numit Mangani Chupna Satakaba free medical camp Amahokre Hodopiki Toromda Kopum area authority chairman Lungning Sui Kamayamadi Golmoho Yoga and Naturopathy principal Dr. Aton Nandan Yauna Tongan Mamari Miu Kana Saruyaki Kematu da Miu Samri Dom Layanki Housing a sinong Yukiba, Ing a Sagi Pau Pizari. ICAR Lampel Pataki Pangba Pau Gimatungin Sagi Quidigi Sakibasi Celsius degree Kunganipan, Dasmik Mapan Aduga, Quidigi Inkibra, Celsius degree Taragomdoi. Nuxity always sing Malgachang Ayukta Chada Humbudragani Pal at the Numinum Matunda Chada Yakimato Oiki Nong Chukide. Housing Loshilapadamu Pau Omukan Pizari. Guwahati dagi Impal tamna thorokpa tourist bus ki driver ama sakhangdaba singna Nagaland gi fesama dagi fakre numin humni chumna sathagdaba taraga nipalak suba state youth festival ngasdagi kumalam pakta hokre amadi Manipurna USA mighty ba piduna taret suba Manipur polo international gi winner oikre ISTV gi pawmi eng tabiri sing amukhana kurum tari